nongeye kuguha ikaze kuri Rugimba na Talk Sport amakuru yacu katere mu gihugu cy'Ubutaliyani kuri La Gazzetta dello Sport rero itubwira ati Ubutaliyani ntibujya bupfaka rero ikipe Roberto Mancini yaje kunganya n'ikipe ya Pologne ubusa akubusa amokazo menshi cyane bagiye barata imbere y'izamu rero ariko bakaba bakubita gatoki ku kandi bavuga ati kwa gatatu ni shoke tugomba kwakiramo umuhorande tugomba kumurasa nabi cyane byutse ko ikipe y'Igihugu y'Abataliyani maze match 18 idatsindwa imaze igihe cy'imyaka 2 nta muntu n'umwe baheruka kwitsinda rero kuko ikipe iheruka kwitsinda ni Portugal yatsindaga ikipe y'Abataliyani igitego kimwe ku busa mu mwaka 2018. La Gazzetta dello Sport ikavuga ati hasigaye iminsi 5 atariko covid mere nabi cyane ikipe ya Inter Domira rero ikayongeye kugira undi mukinyi wanduye coronavirus covid-19 akaba ari Ashiyanga rero Ashiyanga baye mukinyi wa gatanu rero wiyongera ku bandi b'ikipe ya Inter Domira bamaze kwandura mu gihe kandi cy'amakuru kitubwira ko Alessandro Bastoni ndetse na Zlatan Ibrahimovic bo bamaze gukira coronavirus covid-19. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza De Mila ikaba yagarutse ku ikipe y'Igihugu y'Abongereza rero yatsinze ikipe y'Ababiligi ibitego 2-1 ikinyamakuru rero gishimira cyane Mason Mount yatsinze igitego cya kabiri rero cyaje gisanga icyo Rashford yari yatsinze kurana ikipe y'Igihugu y'Abongereza ariko Lukaku niwe yatangiriye mu kibuga atsinda igitego cya mbere cy'umukino rero kuri penalty akaba rero England yatsinze Ababiligi ibitego 2 byose kuri kimwe. Daniel R mu gihugu cy'Ubabiligi ati rero batsinzwe match yabo ya mbere nyuma yo yaciye imyaka 2 badatsindwa. De Mila kandi ikagarutse rero kuri Ricky Parry akaba rero ari chairman wa EFL akamaze gutangaza ati rwose ibingibi bizateza intambara y'abaturage mu mupira w'amaguru. Ibi rero barabivugira iki muri The Sun bakabivuga neza cyane rero ati ni amategeko ya Big 6 mu gihugu cy'Ubwongereza birashyushye cyane rero Abongereza akaba ikipe Man United ndetse na Liverpool n'andi makipe atandatu yose muri cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza akomeye akaba rero yashatse gushyiraho amategeko yo gukanzandamiza mu by'ukuri andi makipe nimba ariko nabyita. Urebye ukuntu biteye ni igitekerezo cyazwe na Man United na Liverpool kizishyikiriza zatsinda ikipe zindi enye basangiye icyo bita Big 6 babyigaho bucece batangira gushyira amategeko bucece The Telegraph irabavumbura ibimena hanze yimeni hanze ku munsi w'ejo après-midi ubu byateje ikibazo mu gihugu cy'Ubwongereza niyo deba akaba rero abantu bose bavuga ati ntibishoboka kabisa umuntu chairman wa EFL avuga ati nta karakara kamugende. Nuvuga ngo amakipe muri Premier League aya makipe ya Big 6 arifuza ko Premier League yagira amakipe 18 akava kuri 20 akajya kuri 18 noneho izi manuka zikazaguma ari ebyiri ariko iya 16 igakina playoffs n'ikipe ya gatatu iya kane n'iya gatanu zo muri championship hanyuma bakifuza ko EFL nukuvuga ngo EFL nukuvuga ngo ira League 1 League 2 championship na D4 zose bigenda bikagira amakipe 28 buri cyiciro kikaba gifite amakipe 28 nk'ibisanzwe. Iryo tegeko naryo bararyemera cyane. Aya makipe akifuza yuko Community Shield ndetse na Carabao zavaho hanyuma kandi replay zo muri FA Cup muri winter zikavaho. Hanyuma ku bintu bijyanye no gutora bakavuga ko bo urana ko ngubu bemera ko ingingo yari yose mu makipe 20 akina Premier League yo 18 ayitoye andi majwi niyo mwe mwabihakana mwe batandatu basigaye ntacyo bivuze. Bakavuga ati mugomba guha power aya makipe amaze imyaka myinshi muri Premier League. Nukuvuga ngo ni Big 6 barazizi ziriya hiyongeraho Everton, West Ham ndetse na Southampton zikaba amakipe 9. Aya makipe 9 niba yahuriye ku kintu akacyemeza nuvuga ngo nta muntu wemerewe kwihakana. Ubwo ni Premier League nshyashya bari gushaka gukora aba bagabo gukuraho icyo bise nimba yita parachute amafaranga ari amafaranga y'umanukana kuyakuraho burundu umanukana amafaranga nkande ari amafaranga baguhererekesha ngo uramanutse mu cyiciro cya kabiri akaguha amafaranga ukayamanukana ari azavaho ntago babishaka. Gutiza abakinnyi bakarenga 15 muri domestic league nukuvuga ngo muri ikipe ntiyemereye gutiza abakinnyi barenze 15 ikindi ntiwemereye guteza club imwe umukinnyi urenze umwe nukuvuga ngo tuvuge nk'urugero wenda nka Man City igatiza umukinnyi wenda nko muri Middlesbrough nimba itije umukinnyi muri Middlesbrough itiza umukinnyi umwe ntiyemereye gutizamo babiri. Izi kipe zikifuza ko abakinnyi bagira kuri 4 club imwe yatiza indi abakinnyi bageze kuri 4 hanyuma ngibi ngibi bikatangira kubahirizwa sezo ya 2022-2023 ngo nibwo bashaka kubishyiraho hanyuma ku bintu bijyanye no kugira amakipe 18 byo bigatangira sezo ya 2021-2022 nukuvuga ngo sezita. The Telegraph kabisa ati Liverpool na United plan urumva y'amakipe 18 muri Premier League nukwigwizaho ubuhangange. Ikinyamakuru cyo niko kibibona. Daily Star ikavuga ati ibingibi bizateza icyo yise civil war muri football
reka tuvuga ngo twizamukira na BK Keita mu ikipe ya Liverpool. Mu by'ukuri Liverpool niyo gusengerwa, abakinnyi bakomeje kugenda bandura coronavirus covid-19, akaba rero na BK Keita nawe yamaze kwandura. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo cyagarutse ku ikipe y'igihugu ya France anganyije na Portugal ubusa ku busa. Ikinyamakuru rero kivuga ati rwose yari match ibabaje cyane, ati amakipe yose yadefandaga nta nimwe yashaka kwataka reka Faransa. Guys, mwarebye match Portugal yabahushije mu buryo butabaho, ngo ikipe zose ngo zatakaga nabi ngo zikadefanda ngo zose zadefandaga, ariko mugende bari babisha sha. Photo match mu gihugu cya Turkiya yo ikavuga ati kabisa Turkiya mu mazi abira mu itsinda ryabo rero irimo ikayifite amanota 2 kuri ngubu kabisa kuri june 3 bamaze gukina. Next game ikipe ya Turkiya ikaba igomba kwakira Serbia. Photo match kandi ikabagarutse rero kuri Diego Costa, bakavuga ati rwose yari bombe ya nyuma rigiye guterwa n'ikipe ya Fenerbahce, ariko bisa nkaho byanze kuko ngo Fenerbahce ifite abataka benshi cyane nyuma yo kunzana Mbwana Samata ndetse na Papi Cissé Demba, akaba nta wundi mwataka bakeneye, ariko bavuze ati tuzamuzaho mu kwezi kwa mbere. Reka tusoreze mu kinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kikaba kitugarukira rero kuri Rafael Nadal rero akaba yatwaraga Roland Garros ya 13, hanyuma ikaba Grand Chelem ya 20 yahise afata Roger Federer ufite Grand Chelem 20, ariko buriya Roger Federer akaba irushanwa yashobora cyane bikomeye cyane Wimbledon. Mu gihe Roland Garros yaramunaniye amaze gutwara Roland Garros imwe, mu gihe Novak Djokovic wakwe mbona hamwe hano amaze gutwara Grand Chelem 17, hanyuma akaba Australian Open ari ryo rushanwa ashobora cyane amaze gutwara Australian Open 8, hanyuma Roland Garros yaramwihishe kabisa, la finale yakinaga nijoro bamukubisa 3 ku busa bamusezera nabi cyane, rero afite Roland Garros imwe yonyine gusa. Akaba rero ibinyamakuru byo muri Espagne urebye byose byagiye byigarukira kuri Nadal, yaba Marca, yaba AS, yaba Mundo Deportivo, yaba Sport, ibinyamakuru byose bikaba byagiye byigarukira kuri uyu mugabo rero witwa Rafael Nadal witwaye neza cyane kabisa. Les amis, umunsi mwiza cyane rero, Imana ibarinde.